Parlok baro kane kalong kajing penbena kabawan na ka district magistrate jong Karibhoy district nongpo katkum kajing penbena bala ai mennin kesengi bala sya iki dhaba ki restaurant ki dukan sya batja ki badon hasilenter uji esrut bikin pli Henry kaladon kendiat kajing penkela nama la syam ba omla bante la kamya kajing jingai iwe ne iwe pat berki we pat kajing ptha bade ban bot perking hapo ki dukan bam Namar kata ki bor peniat jong district kila penbej ba onom sya syu ya ki dukan bam bakin pli pat ba hendai la sya tang bakin chudi jasong lani packaging ngan ong biang pakat kum kajing penbena bala ai mennin kesengi bala sya iki dhaba ki restaurant ki dukan sya batja ki badon hasiliter uji esrut bakin pli hendai kala don kendiat kajing penkela namar la syam ba omla bante la kam ya kajing jingai iwe ne iwe pat Berkiwe ki jing tha badi ban buat perking hapo ki dukan bam. Namar kata ki bor penya jong district kila penbet ba onom sya syu ya ki dukan bam bakin pli pat ba handai la sya tang bakin chudi jasong lani packaging. Kani ka hukum kantri kam no shisendan bat kum tala karpat ya baro ki trai dukan bikin ai ke jing ya trailang na ka benta ka jing bit jing biang lang jong baro ha ka bangin la bani kun persya ya kani ke jing pang. Kublai shibun.